Perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yakoranye mu biganza na mugenzi we w'u Rwanda Perezida Paul Kagame mu muhango w'irahira rya Perezida wa Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso warahiye kuri uyu wa kane tariki ya 16 Mata 2027. Ni mu birori byabereye muri iki gihugu cya Congo Brazzaville, akaba rero ari ibirori byitabiriwe n'abakuru b'ibihugu batandukanye barimo n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida wa Repubulika Paul Kagame witabiriye iyi ndahiro ku munsi wo kuwa gatatu, akaba aribwo yageze muri iki gihugu cya Congo Brazzaville, akagerayo rero yakirwa cyane ndetse n'abandi bakuru b'ibihugu bakaba baragezeyo muri icyo gihe. By'umwihariko Perezida wa Repubulika Paul Kagame rero witabiriye ibirori by'irahira rya mugenzi we Denis Sassou Nguesso uherutse kongera gutorerwa kuyobora icyo gihugu, yaje guhura na mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye nk'uko tugiye kubibereka mu mashusho, maze bararamukanya barasuhuzanya. Ibintu byakomeje kugarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga, benshi bishimira uburyo bombi batatambukanyeho nk'ibisanzwe, ahubwo bagasuhuzanya, bigaragaza ubuvandimwe bw'ibihugu byombi ndetse nabo ubwabo. Perezida w'u Rwanda yari muri iki gihugu cya Congo Brazzaville, yakiriwe na Minisitiri w'Intebe Anatole Cornet Makoso, akaba rero wamwakiriye. Ubu ngubu rero Perezida wa Repubulika Paul Kagame akaba yakiriwe neza ubwo yageraga muri stade yabereyemo ibyo birori, aho yaracungiwe umutekano ku buryo bwiza nk'umukuru w'igihugu, ndetse akaba yanaje kubisikana n'uyu Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ndetse nawe wari wabyitabiriye bagasuhuzanya. Benshi bakomeje kwibaza niba insuhuzanyo yabo cyangwa se indamukanyo yabo aricyo yaba ihatse mu bijyanye n'ubwumvikane bw'ibihugu byombi, dore ko Evariste Ndayishimiye yagiye yumvikana kenshi avuga ko u Rwanda hari ibyo batumvikanaho, by'umwihariko ku bijyanye no gushyigikira inyeshyamba za Red Tabara, avuga ko ziri mu Rwanda, ndetse na bamwe mu bo avuga ko bakoze ibyaha bari mu Rwanda, ndetse na Perezida Paul Kagame nawe akavuga ko yagiye agirana ibiganiro Ndayishimiye, ariko ibijyanye no gufungura imipaka ntabikore. Ni igihe rero abanyagihugu bo mu Burundi batabasha kwambuka ngo baze mu Rwanda bisanzuye, kimwe n'uko no mu Rwanda nabo batabasha kwambuka ngo bajyeyo bisanzuye, bigendanye n'uko imipaka yafunzwe cyangwa se yugawe nk'uko abarundi babivuga. Ni rero n'irahira rya perezida watowe akaba yarahiye kuri uyu wa kane muri stade imbere y'abanyagihugu ba Congo Brazzaville, ndetse n'abanyamahanga bari bitabiriye iryo rahira. Kugeza kuri ubu ngubu Evariste Ndayishimiye ni inshuti magara, ndetse akaba n'umwe mu bafasha perezida wa Congo Kinshasa, ubwo ni Perezida Felix Tshisekedi mu ntambara yo guhangana M23. Ibintu byagiye bituma umwuka we n'u Rwanda utagenda neza, kubera ko yagiye ashinjwa gufatanya n'inyeshyamba za FDLR zavuye mu Rwanda zikoze jenoside nk'uko amateka abigaragaza, bityo izo nyeshyamba nazo zikorana na leta ya Congo. Kuba Evariste yaravanze ingabo bigahita bivugwa ko nawe muri rusange y'isi yihuza nabo, bityo agahita aba umwanzi w'u Rwanda mu buryo bugaragara. Ku rundi ruhande rero nanone Perezida Evariste Ndayishimiye nawe avuga ko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ari mu bashyigikira inyeshyamba za Red Tabara, nubwo u Rwanda rwagiye rubihakana inshuro nyinshi cyane. Kugeza kuri ubu ngubu rero amashusho ari hanze agaragaza bombi bongeye gukorana mu biganza, byatanze icyizere cy'uko umubano w'ibihugu byombi ushobora kuzageraho ukaba mwiza, imipaka ku ruhande rw'u Burundi igafungurwa. Tugusabe gukomeza gukurikira umunsi.com ku mbuga nkoranyambaga, twashyizeho akantu ka umunsi premium cyangwa se umunsi weekly articles, ushobora gusoma inkuru zagiye zikundwa cyane mu cyumweru nk'uko tuba tuzibashyirira kuri website, ndetse ushobora no kudushyigikira mu buryo ubwo aribwo bwose wowe wifuza. Muri account yawe urafungura telefone, ujye kuri browser wandike umunsi.com, urebe hejuru urebe ahantu handitse premium, uhakande, numara kuhakanda
ukande aho hakubwira uti kora konti cyangwa se injira cyangwa fungura. Numara kuyinjira urashyiramo ibisabwa, hanyuma urahita ugira konti yawe y'umusubscriber cyangwa se y'umukunzi wacu. Icyo gihe rero ushobora kudutera inkunga mu buryo bunyuranye, nk'uko uraza kwibona baraza kukwereka nimero uraza gukoresha ukatwandikira,